Turabasuhuje igitondo cyiza bakunzi bacu aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi turizera ko mumeze neza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Turagarutse rero n'amakuru yacu agezweho ubu ngubu. Ikirimo kuvugwa nuko FRDC yifashe umujyi wa Uvira ikaba iwirukanye mu 23. Turagaruka kandi no ku mirwano itandukanye yaranze umunsi w'ejo ndetse no mu gicuku cyo kuri uyu wa 27 byose turabyumva muri iyi nkuru twaguteguriye. Reka rero tudatinze, reka mbabwire ngo kora subscribe tujye tubasha kwibanira, ariko no utarabikora cyangwa niba waranabikoze jya muri comment tubashe kuganira. Reka rero tuze n'aya makuru yacu. Nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaranze umunsi w'ejo kuwa gatanu, imirwano yibanzemo gukoresha indege za gisirikare, indege za Sukhoi ndetse n'amadrone. Ubu ngubu noneho umujyi wa Uvira wamaze gufatwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Ni nyuma y'uko ejo rero iki gisirikare mu gitondo cya kare gitwitse ubwato bubiri bwa 23, ubwato bwihuta cyane navette armée bukaba bwaratwikiye mu kiyaga cya Tanganyika. Ikiyaga cya Tanganyika cyasaga n'igikontororwa na 23, ariko kugeza ubu ngubu kiri gukontororwa n'igisirikare cya FARDC cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho rero habaye n'ibindi bitero by'indege bitandukanye bari byibasiye ikigo cya gisirikare cya 23, position yari yashyize aho zakorera MONUSCO hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse kiza no kongera kwibasira icyambo cya Karundu. Gusa indege ya Sukhoi yarashe ku cyambo cya Karundu yo yarahanuwe. Reka tugaruke rero kwifatwa ry'umujyi wa Uvira rikozwe n'igisirikare cya FARDC, turebe aho biturutse. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaje gutangaza bidasubirwaho ko cyongeye kwigarurira full control cyangwa se kongera kugenzura bidasubirwaho umujyi wa Uvira, umujyi uri hariya mu majyepfo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma rero y'ibitero bikomeye cyane byibasiye umutwe wa 23, ndetse ngo abasirikare bawo bose cyangwa abasirikare benshi cyane bari hariya mu gice cyo ku kiyaga cya Tanganyika ndetse no mu birindiro bya hariya house MONUSCO, bakaba ngo abenshi bishwe abandi barakomereka. Nk'uko rero bitangazwa n'umuvugizi wa FARDC Lieutenant Mbuyi Kalonji Ligan, birumvikana rero mu Kivu y'Amajyepfo ngo 23 ntago yavuye mu mujyi wa Uvira ku bushake, ahubwo ngo ni ikibatsi ndetse no gutakaza gukomeye cyane yahuye nako mu bitero byagabwe cyane kuwa kabiri ndetse kuwa gatanu ndetse n'ibyagabwe kuwa kane, aho ngo bagiye bakurwa mu mijyi itandukanye, bagiye bafata urugero ni nko mu mujyi wa Makobola, ndetse ngo n'ibitero by'indege 23 yamishweho ku cyambo cya Karundu ejo kuwa gatanu. Birongo byatumye harimo ngo no gutwika ubwato bwabo bubiri bwihuta cyane navette armée, ngo byatumye aba basirikare ba 23 bafata icyemezo cyo gukuramo akabo karenge bava aho ngaho. Uyu muvugizi rero ni Mbuyi Kalonji Ligan yagize ati ntabwo bapfuye kuva mu mujyi cyangwa ntabwo barekuye cyangwa ntabwo basubiye inyuma ku bushake bwabo, atahubwo n'umusaruro w'igitutu cya gisirikare bashyizweho na FARDC. Ati ibitero byagabwe kuri ngabo za 23 ndetse n'abazishyigikira ari b'u Rwanda, ati byatumye barekura ibirindo bari bafite cyane mu bice bitandukanye by'umujyi wa Uvira hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Ati ubu ngubu rero ati mu bijyanye n'umutekano bikaba bimeze neza. Ibyo bitero rero byibasiye icyambo cya Karundu, byibasira ibirindiro byari muri MONUSCO, byibasira uduce dutandukanye. Ati ibyo byose rero byatumye 23 igenda ubu ngubu ngo ikaba yamaze gukuramo abasirikare, ikaba ngo iri ahantu mu birometero 20 uvuye kuri Uvira. Gusa ngo hari bikaba bitandukanye n'ibivugwa yuko ngo yabagiye muri Kamanyora, akavuga yuko rero ngo amakuru y'ibihuha yose agomba guteshwa agaciro. Bakavuga rero ko kongera kwigarurira umujyi wa Uvira bari birukanywemo na 23 ari ikimenyetso gikomeye ku banyekongo yuko bashobora kongera kwigarurira ubutaka
bwabo bashobora kongera kwigarurira igihugu cyabo bari barambuwe na M23 ndetse ngo bakabasha kurinda abasivili bakabarinda ibibazo by'intambara bibugarije. Akavuga rero yuko abantu bose bahungabanyijwe na M23 bagomba kongera kugaruka aho ngo muri Uvira bakamera neza, ndetse ngo kandi biratanga n'icyizere yuko igisirikare cya FARDC gishobora gukomeza kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo kikongera kugaruka mu mahoro. Ati intego yacu irasobanutse, kurinda abasivili, kwigarurira igihugu cyacu cyangwa kwigarurira ikuzo n'ubusugire bw'igihugu cyacu, ndetse no kurangiza izi ntambara cyangwa ubu bushotoranyi twashoweho na M23. Akavuga rero yuko ngo kongera kubohora Uvira ngo bikurikiye igitutu ngo u Rwanda ngo rukomeje kugenda rushyirwaho ngo kubera ko ngo rwahonyoye amasezerano ya Washington, ndetse ngo n'umurongo w'amasezerano ya Doha watanzwe cyane cyane ngo guhagarika intambara hakajyaho agahenge. Ati rero ikintu gikurikiyeho ati kuba Uvira yagarutse kuba irimo gukontororwa na leta cyangwa igenzurwa na leta, ati FARDC yizeye yuko izakomeza kujya imbere ikaba yakigarurira Kivu y'Amajyepfo yose ndetse igakomeza no muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati rero abasirikare barongera guhamya yuko ku bufatanye n'abasivili ati bashobora kongera kugarura serivisi za leta ndetse n'uburyo bwo kubahiriza amategeko hariya muri Uvira, ibintu bikongera kugenda neza. Ibyo ariko nibitangazwa cyane cyane n'ibitangazamakuru byahariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu M23 nta kintu iratangaza kuba yaba yatakaje umujyi wa Uvira. Kandi kuri Noheli nimugoroba ingabo zayo zari muri Makobola zarahavuye birangira FARDC na Wazalendo binjiye muri ako gace ka Makobola nyuma y'imirwano yabereye ku misozi ya Kasekezi, Bangwe, Ngarura ndetse na Makobola ikikije uriya mujyi muto uri hagati ya teritwari ya Fizi ndetse na Uvira. Ni ukuvuga ngo uriya mujyi wa Makobola niwo barwaniyemo. Andi makuru akavuga ko uyu munsi imirwano ikomeye none yongeye kubura hagati ya M23 na FARDC ndetse na Wazalendo birumvikana warwana ku ruhande rwa FARDC. Iyo mirwano ikomeye ikaba irimo kubera mu gace ka Katongo no mu nkengero z'uduce twa Kigongo na Kabimba duherereye mu birometero barirwa mu 8 uvuye ku cyambu cya Uvira. Niho iyi mirwano irimo kugenda ibera. Tutarava kuri iyi nkuru yero y'indege, kuko izi ndege za drone zimeze nabi, turagaruka no kuzindi Sukhoi zigeze gutya. Wumve ko uyu munsi habaye bombardement 3, hari yabereye Kalundu, hari indi yabaye aho MONUSCO yagiye aho zakorera MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo, aho M23 yagiye gushyira ibirindiro. Hari n'indi bombardement ibaye mu mujyi wa Uvira rwagati, ariko indege ibikoze hariya ya Sukhoi nayo kwa heri. Turabigaruka turabibabwira byose muri iyi nkuru. Situation hari rero wakibaza ngo ni yihe. Ni ukuvuga ngo uretse izo ndege, izo drone za M23 zasenye buriya bwato, ubundi ni navette armée, ubwato butoya bwihuta cyane bw'igisirikare nibwo bwasenywe, nibwo bwarashwe hariya mu cyambu cya Kalundu. Buhamya buvuga ko bwaho ngo byabireye, buvuga ko abasirikare bose bari barimo bapfuye, ngo ndetse ambulance yaje irabafatira birukankana ibajyana kuri hopitali. Abandi 10 ngo bashobora kuba ngo bafashweho n'ibishashi nyine by'abo masasu muri uko kuraswa, noneho ngo bakaba bajyanywe mu bitaro. Noneho uko kuraswa kwabaye aho M23 yarimo ishaka uburyo ngo yava mu buryo bwuzuye muri Makobola. Ariko hari ikindi nanone kirimo kigenda kivugwa hariya turibuze kureba hasi. Umwe rero mu M23 yitwa Mathieu Kineza, ni ukuvuga ngo niwe wahamije yuko ngo barashwe, urumva, ndetse anamagana iki gitero cyabaye. Avuga ko guverinoma ya Kongo ibyo yakoze bihabanye no kubaha amasezerano ya Washington ndetse n'andi masezerano yasinyiwe hariya i Doha, cyane cyane kubijyanye no kubahiriza agahenge. Ni ibintu rero mu by'ukuri M23 byayishegeshe ku buryo bwo hejuru. Noneho ngo muri icyo gihe abaturage rero ngo nanone bo muri nuza bo muri karagace kavimvira naho hari ibintu nyine biri muri Uvira nabyo ngo byumvikanye bimeze nk'ibintu by'ibisasu ngo arimo kumvikana byumvikanye mu ijoro ryakeye. Ariko noneho andi makuru twamenye nayahe nyuma yo kukubwira yuko FARDC yagize gutya ikarasa indege nako ubwato bwa M23, ubwato bubiri navette armée
za M23 yarimo ikoresha, amakuru ahari ni ayahe yishe mu nda y'ingoma? Ayo ngo niyo tuba dushaka kubabwira. Amakuru rero yemejwe n'umwe mu basirikare ba FARDC ukorera muri kariya gace karasuye mu bwato, avuga ko ngo buriya bwato bwa M23 ngo bwari imbogamizi ngo zikomeye cyane kukuba ngo ingabo za leta zakavansa zikaba cyangwa kuba ingabo za leta zabasha kwinjira mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zibashe no kureba uburyo ziri buze gukontorora Uvira. Ngo buriya bwato bwari imbogamizi ikomeye cyane. Iyo ni source yo mu ngabo za FARDC. Noneho iyo source iratubwira yuko ngo ibitero by'indege bitagira babiyobora abapilote drone ngo byagabwe kuri iki cyambu ngo byari bigamije gusenya ubushobozi bw'ibikoresho n'itumanaho bya M23, byari bigamije gusenya logistique ya M23 hariya mu kiyaga cya Tanganyika. Ingabo rero zivuga ko nyuma y'ibi bikorwa ngo inyeshyamba ngo zabaye force cyangwa zahatiwe kwimura icyicaro cyazo gikuru, ubu ngo bakaba bagiye gushyira icyicaro cyabo ahitwa Rutema, aha naho ikigo cya kera cya MONUSCO hariya muri Kivu y'Amajyepfo. FARDC ivuga ko ibi bikorwa biri mu rwego rw'ibikorwa bikomeje bigamije gukumira ko M23 ngo yakavansa mu gace ka Uvira ngo no kurinda uturere twegereye amazi ya Tanganyika. No kuvuga ngo barashaka kuyikubita bakayisenya ku buryo mbese agace gasa n'agakikije Uvira ihava, hanyuma ngo n'utundi duce twose twegereye amazi ya Tanganyika M23 yazagihumva hakayinukira. Nukuvuga ngo ku butaka rero abaturage benshi aho kuri terrain nyine cyangwa nyine ahabereye ibi bikorwa, abaturage benshi bari ku cyambu cya Karundu bavuga ko ngo babonye amasasu arashe neza agamije ubwato bwari hara mu kiyaga, ndetse hari amashusho yagaragaye muri mu murana yabona hari buriya bwato burimo bucumba umwotsi bwarashwe ku buryo habe n'akantu gato yakigeze karuka mu bantu bari barimo cyangwa byari birimo. Amashusho rero yishyizwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza amasasu ari maraswa mu cyerekezo cyaho imato yihuta yarari. Muri rimwe rero muri ayo mashusho umuturage wafataga amashusho ari ku cyamba aravuga ati buriya n'ubwa kabiri bumaze gukubitwa, buriya ni navete ya kabiri imaze gukubitwa. Niko abaturage bavugaga. Nuko ngo rero urebye hariya M23 ngo mu byumweru bibiri bishize ngo ibitero bikomeye birimo biragenda biyigabwaho mu rwego rukomeye, ndetse ngo hari n'ibikoresho ngo irimo kugenda isiga inyuma. Ariko noneho waje noneho mu mujyi wa Uvira, mu mujyi wa Uvira n'ibice biwukikije bikomeje kurangwa n'umutekano muke, mu gihe hari intambara hagati y'ingabo za leta na M23 yongeye kubara ndetse irimo guhindura isura. Ni ukuvuga ngo M23 ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda ndetse ikomeje kugenda ivangavanga ibintu yica amasezerano, ariko ibyo ngibyo u Rwanda rukomeje kugenda rubihakana. Reka turebe muri Uvira rero, tuve muri ubwo bwato tugere muri Uvira. Ibisasu naho biravuza ubuhuha muri Uvira. Bimeze bite? Ni ukuvuga ngo muri Uvira turebe ngo nyuma y'imirwano yabereye gara mu gice cya Karundu ku cyambo cya Karundu, aho noneho kuri wa gatanu ngo urujya n'uruza rwa rusa naho rwarangiye hara kuri kiriya cyambo cya Karundu, botike, amasoko ndetse n'amaduka birafungwa kuva saa 2 nako saa 6 n'igice z'uyu munsi. Ndetse ngibingiye ngo biriyongera ku yindi nuza kukundi kuraswa muri Uvira harimo kuraswa cyane. Sukhoi, indege ya Sukhoi yagize gutya iragenda irasa ibirindiro bya M23 biriya nyine wabonye ko M23 yabaye force kwimurira ibirindiro ahitwa Rutema, ahahoze hari headquarters za MONUSCO. Ariko noneho saa 8:30 nibwo indege ya FARDC ya Sukhoi yagize gutya irasa kuri ibi birindiro bya M23 hariya hahoze hakorera MONUSCO. Kugeza ubu ngubu ntabwo haratangazwa mu by'ukuri, impande zombi ziratangaza
ababa bapfuye cyangwa ku ruhande rwa leta, ariko abaturage baracyari mu nzu, ndetse bamwe b'inkwakuzenera bacyari bo batangiye gusohoka mu kanya gatoya, ariko mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye. Hanyuma rero uretse aho ngaho ku biro bya aho zakorera MONUSCO, ku birindiro bya 23 harashwe, urumva ni inshuro ya kabiri. Hari frappe cyangwa hari ukurasa kwabaye hariya muri nuza ku cyambu cya Karundu, barasa ubwato bwa 23. Indi ya kabiri yarashe hari ku birindiro bya 23 aho zakorera MONUSCO, aho 23 yasaga naho yimukiye. Ariko noneho ku nshuro ya gatatu nabwo Sukhoi yaje irasa Karundu, irongera isubira Karundu hariya ku cyambu, irongera irarasa. Ariko amakuru haravuga ngo iki, wumve ni frappe 3. hari yarashe ubwato, hari yarashe ku birindiro bya 23 hari aho zakorera MONUSCO muri Rutema, hakaba none indi frappe yarashe ku cyambu cya Karundu. Ariko noneho byagenze bite? Amakuru rero yihutirwa agezweho udashobora gusanga handi uretse kuri Newslab TV. Kora subscribe ariko tujye twibanira sha, hari icyo udushinja. Ni ukuvuga ngo indi bombardement ya gatatu yakozwe na Sukhoi 25 cyangwa Sukhoi 25 y'ingabo za FARDC, ikaba yarashe hariya mu mujyi wa Uvira hari Karundu. Ariko ikintu cyabaye ni ukuvuga nkuko tubikesha umuntu wikurikirana cyane n'imirimbanya akaba n'umunyamakuru Steve Wembi avuga ko aravuga ati Uvira, le Sukhoi 25 de la force aérienne de FARDC qui a bombardé à 3 reprises la ville d'Uvira a été abattu. 23 yayisishwanyuza ni ibintu bibaye none ahangaha. Ubu ngubu abantu bo muri Uvira n'umuriro baracyawubona. Iyi Sukhoi yarashe hariya ku nshuro ya gatatu, hari drone. Nukuvuga ngo iyi drone, attention, zira drone zarashe muri buriya bwato bwari muri Tanganyika, ngo zishobora kuguruka metero 400 mu kirere. Metero 400 za altitude, ngo niho zarasiye muri metero 400 uvuye ku mazi kuzamuka mu kirere, niho zarasera amasasu. Urumva rero kugira ngo buriya bwato burokoke, urumva ntago bishoboka, n'abantu ntago bari burokoke. Ariko noneho ikintu kibaye nuko Sukhoi ya bwa mbere Sukhoi 25 yaje irasa ku birindiro bya 23 hariya muri house ibiro bya MONUSCO, irongerera garuka noneho irasara muri Uvira ariko hafi y'icyambu cya Karundu. Iyo ngayo rero yagarutse bwa gatatu cyangwa yaje kurasa bwa gatatu, abahungu bahise bayishwanyuza. 23 yahise yishwanyuza, irayishwanyuza. Ubu niyo makuru agezweho. 23 yikoze mu mitana, yibwira abatanazi, nayo igira gutya. Sukhoi ya gatatu yaje kurasa bwa gatatu, niba ari ndi yarashe bwa kabiri ku birindiro, niba ari ndi bohereje, ariko iyo Sukhoi yaje bayirashe. Gusa iki kigoranye nizo ndege zirasira kuri altitude ireshya gutyo. Aho ngaho niho harimo ikibazo gikomeye cyane kuri 23. Ariko tukivuga kuri 23 ntago bukikera. Amakuru aturuka muri Fizi aravuga ko 23 yavuye muri centre ya Makobola iherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha bari bamaze iminsi barahafashe, barahigaruriye, ariko bamaze kuharekura, bamaze kuhavamo. Ni ukuvuga ngo ejo kuri Noheli nibwo iyi centre ya Makobola yagaragayemo abarwanyi bo mu Wazalendo, ndetse bemeza ko ngo bamaze gukuramo 23 muri iyi centre. Ni ukuvuga ngo umuvugizi w'abari abarwanyi ba Wazalendo bagaragaye hari witwa Winston Makufuri, yagize ati ngo yarazwe cyane, yagize ati abaturage bakomeze batuze, Makobola twayisubije, turashimira Perezida Felix Tshisekedi wohereje ingabo za FARDC kugira ngo zirinde umutekano w'igihugu cyacu. Nubwo Makufuri yatangaje kuri ry'ingabo za leta ryakwemo 23 muri Makobola, amakuru yizeye ahamya ko 23 yahavuye nta mirwanirwa ibaye, kuko kwa 25 kuboza hari hatuje abaturage bizihiza Noheli. Kaba ari agatego. Umuturage wo muri Makobola ati saa 8 z'amanywa nibwo twababonye berekeza muri Uvira bafite imizigo yabo. Nyuma y'iminota mike twabonye FARDC na Wazalendo bahagera. Anga iyi koti ifite ikintu ivuze. 23 yaba yasubiye Uvira. Murabizi ko ejo bundi aribwo Wazalendo yigambye yuko iri muri Uvira,
kandi M23 nishaka yuko Uvira yongera gusubira mu maboko ya Wazalendo. Ejo bundi nibwo FARDC yavugaga yuko yiteguye nayo kujya muri Uvira, nibwo hamenyekanye amakuru yuko Ndayishimiye nawe aregeye, ndetse hari abasirikare bamwe bamaze kuba bagera hari muri Uvira, ndetse na Kongo bari hafi hari mu misozi biteguye kuba bajya muri Uvira bagufatanya na FARDC. Ese koko iki ngiki nicyo M23 yaba yamaze kubona yuko gukomeza kwa avansa Uvira hasa naho inyuma yabo hari abantu bishobora kuza kwiteza ikibazo, ikavuga iti reka tugaruke inyuma tujye muri Uvira. Ahangaha naho kuko M23 ngo babonye berekeza muri Uvira bafite imizigo yabo, ni koti y'umuturage. Kwa 24 mu duce dutandukanye twira centre ya Makobora habaye imirwano ikomeye yatewe n'ibitero bya drone n'intwaro ziremereye byangijwe n'ingabo za RDC n'ibitero byatangijwe na FARDC ndetse na Wazalendo. Iyi mirwano abereye muri Makobora ya mbere, Makobora ya kabiri, Kiringi, Kilambi n'ahandi yatumye abaturage benshi bahungira mu bice bitekanye biri mu mujyi wa Uvira uri mu majyaruguru y'utu duce. Gusa nanone ibintu byo kurasa bikomeje kugenda biba ikibazo. Ni ukuvuga ngo M23 ivuga ko yamaze kuva muri Uvira, ngihe icyizere ibiganiro bya Doha. Ariko ubu none ikintu gihari, intumwa za M23 zasuye mu biganiro Doha tariki ya 12, ariko leta ya Kongo yanze kohereza intumwa zayo, ivuga ko abarwanyi ba M23 bafashe Uvira tariki 9 Ukuboza, kandi ngo ari nyuma yuko basinya amasezerano y'agahenge, bati nta biganiro twaba tugisubiramo, ibyo ngibyo nta kintu byaba bivuze. Ese koko intambara nishobora kuza guhindura isura? Hagati aho ngaho ariko ntabwo dushobora gusoza aya makuru tutambutse ngo tugende tubabwire kwa Sebarundi ukuntu bimeze. Sebarundi aravuga ko ngo imipaka y'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izafungurwa mu gihe amahoro azaba yabonetse mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Burundi bwafunze umupaka wabwo wa Gatumba ndetse na Vugizo ubwo abarwanyi ba M23 binjiraga muri Uvira ku itariki 9, nyuma yo gufata ibice byinshi byegereye u Burundi birimo Kiriba, Ruvungi, Ruberizi, Sange ndetse na Katogota. Icyemezo ngo kibakaba cyarafashe mu kubungabunga umutekano mu gihe ibice byo ku mupaka bigenzurwa na M23 yahanganye n'ingabo zabwo mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu rero Sebarundi ati ngewe nta kintu wambwira. Mu kiganiro kugeremo n'abanyamakuru yavuze ko Burundi butiza umutekano wabwo mu gihe ibice byegereye umupaka wabwo bikigenzurwa na M23. Ndayishimiye akavuga ko Uburundi buri guhomba cyane kubera iyi mipaka igifunzwe, ariko nta yandi mahitamo bafite uretse gusa kubungabunga umutekano wabwo. Ati amagara ruta amagana. Yavuze ko Uburundi buzafungura imipaka mu gihe amahoro azaba yagarutse. Ati dufunguye umwanzi akinjira abene gihugu bagatakaza ubuzima byamara iki? Ni byiza gutegereza ko amahoro agaruka, kandi afite icyizere ko amahoro azaboneka vuba. Uburundi buhana imbibi n'ibihugu bitatu cyane cyane mo nk'u Rwanda, Tanzania ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko imipaka wabwo yara ku ruhande rwa Kongo ikomeje kugarwa nk'uko abarundi babivuga. Reka rero bakunzi bacu tube duhiniye ahangaha, dukomeze kubategurira andi makuru. Turagaruka mu kanya turebe situation iri Uvira. Ubungubu imboni yacu igiye kuduha amakuru ari muri Uvira none ahangaha nyuma y'izo bombardement zibaye. Reka tubashimire mukomeze kugira ibihe byiza.